بله تماشاوان هجا تماشاوان لالش تیوی از مروان رشو جوار برنامه کا تایبت جوالات ارمنستانی جی ایریوانی جی زیارتا پیروز گو ام ایرولینه اف زیارتا گو اون بسالایا گو ناوی وی بیستیه براستی جی گو خلق سرانسری جیهان تیوی زیارتی پیروز کی متخواست ایرو ام كورتا فيديو كي جبونا وتشيكن اف زيارتها البش من زيارتها حرحفت ميرن ديواني يا طاوسي ملكه زيارتها ويرجي يا سلطان ازيه اف زيارت جالية رحمتي ابي ميرزاي تشولوفا قو امجدجن خزمت كاري ازيديا ومعقولي ازيد خاني بو جالي وهاتبو دامزراندن وتشيكرن بیستو نهی و مهی بیستو نهی مها نها اف زیارت و کم جن طواف دست بیت کی الوی باجاری بر وی زیارتی ام جیبانی همی ازدی خوین جیانی دکر گو بیستو نهی مهی گو وقت وان هبه درفت وان هبه براستی جی بهشتکا ام ازدی بیرو بهوریا خود گلکی بيفكري داينه براسيجي افجي بيرو بهوريا كامايا جو بصالايا جو ملتي في هرمي ازدين في هرمي جو خلبر عاصم لسون وحلاندني جو بدسدي صالايا جو خوغرتيه وميرخاص وعقيد وكر رحمتي ابي ميرزاي تشولوجي دركتنا جو زيارت جوان دام مزراندنا ازدين هيجا ازدين درسوس ازدين جرام بوها بيستو نهي مهي حاضریه که پرمازن امین هاج ورا درخینی جی اجبونا و هاتی آماده کرن بیستو نهی مهی ورنج خوره زیارت ببین طواف ببین ورنج خوره ازیدین ارمنستانی ببینن براسی جی دیتن و گوتن نابا وکف ام البندا وبن و اونجی البندا مبن امی روج بروج ورا برنامه پیش بکن بله بینرین هجا اشخوا برین هاجی مجوار گوتبو جبونا زیارتی ما گوتبو بیستو نهی مهی ریور زیارت دست بیت کی و جهر ولاتی جهر باجاری دنیای گشی مر بجی جی ازدی لی و دوسن ازدیا و کسی گو بخوازی وی زیارتی وین تی ور بیستو نهی تی ور زیارت به و زیارتی جدبینی و اشخوا بری ویجی ام بجی خلقتی لی ایرو بیستو چهار مهی ام بجی هین پیشش روزمانه الولاتی المانیایی لاوروپا الولاتی المانیایی الور براسیجی تصادف قموان ديت لفر حاضر بون زيارتي بون وهم شوارا لين يرين ليجي اون باش وينازكن ابي محمد اجي وينازكن براسي باش وهرتمجي المانيا جي اليكاريمه وبشجريا كيما قال لك خورته ابي محمد سريده اسكيف خوشم جو هم الفرجي هافديت البرفي زيارتي وادفيم بخير هاتي خدای خیر بزاته خودش ترازی و ادبیجم ایرو پیشیده تا گل نصیب ما هات کتبره روجا زیارت بلکه هم نلبربن اما هاتن زیارت خوابون و برا رحمه خودی شیخادی المیزای چولو به و تشتکی زمان ده دنوا اولو ارکان ازدیاد تنبو اوی ایجاد کریه یعنی ام کارم بیجن ام نابیجن لالشه اما ام بین زیارتك مقدسه هر حد میری قدیم دیوانه یل اوکی قبیوان چیکرنه ام گلکی جه رازینه و ام بیجن ساعتاوی خوش و رما خود مدیه و وی بجی جیوی جنت با براستی نصیبه ما هاته گنا های مجیت نبو کو زیارت به زارو قوامي هرن اما مقو اجي بطالم ازي هرم براسي از شما يا او كيجي يا سلطاني زيل تبريسي يا بير ديما قد زاني اوجي زيارتك المقدس شيكر بو جمع بو هوقا ازدي جبوي رحمتي ميزاي شولوتي نبري خوزی او ازدی مراقلی بنا بچونا یا سلطان ازدیجی یعنی ایرو لوره تئولوژیا دینی ده
إيرو إنسان مقدس لوري أبي محمد في زيارتي جارة عولتي دي أرجارة يكمينها تو كسكي أم بيجن خدي عملتها دريش كي تقلك الدنيا دي تيا تجبو في زيارتي وأم بيجن حاضرية و ديتناتا أجبو شيء وي ما شاء الله از بيجن تدي أم بيجن خدي بين زربة يعني أب بريا بيجا مزار ورقو أب مصرفي كله بويا خدي خيراوي قبول بكش كذبه جامير أب مرمريوي د دنيا دا مرمري هوا قديمي لايق جبوي زيارتها جبوي فان قبات تنا يعني أبي الكردي تيا جامير خدي خيرا وي وحاضر جي قبول بك أم قال لك يجي رازين باشه تجبو بيستون هي هي تجبا كاتشو خورت ما جواكا ازدي تشجوان زيجي براورن ورتوافن ترى أدبيجم نم پیشی ده گو تشتکه کل دین ازی باوری ما زیده بویه هر درکه کو جیکی ها هبه گرک زاروی ما گنجه ما زانبن کو ها اما تشتی ما جهنه زیارت ما هنه مثلا ایرو ازدی ارمنستان و گرجستان به 130 سالی کوچ بونه هنه وی ولاتی ایرو جواره بوسا فرض متواره فرضه اما جواره بیتر فرضه چمکی زارو که وان اوان شخصی خوشی ندیتیه لالش ندیتنه اوقا جویه که ایرو گاوه کتینه بروی زیارتی مالا خدا آوا تشتکی مجی هایل سر روی دنیای از کارم میناکه که دلال بدم هنگاهی مال ازدیا چه نبون لأوروپا تلیم چوه ترکیه ازنه تلیم چوه ترکیه او هات اش تلیم واری تلیم الور چه ببو جواری خی کلیسه ملورهانه جامعه مجلورهانه وکی خلقه ایوبسا باورد کرد گاوه کوچو هات گو بابا والله چه نابه گو از اریل آلمانجی چه بومه ادقازم اتشتکی بکم هاوی رحمتی میزای چولو راما قدلوی بد نکو وکا میزا ایلا بله اویجی تشتکی کو هید اوروپا دا ایجاد بو ازدایی اوروپا داناز کرن دانی و ایرو نوا مال کومله ما ازدیا هنه تجی پیزانی نوا توا دا وک چراکیه و کتیه راسه أبي محمد أوياش تربيتها تتي جبر قلت از تباش ناسكم تيجي أولدنبورغ تب شش حف ساعتا تشوي باجارك دي الطيارات ساروي حتى قلت هات يفرج بش ساعتا تناسك تزحمتك برمزنك شاند يعني أوجي تربيتها تي يعني شاغرتي تي زميري بانا تيجي مرة بوي راسه باور كش خده مجي 10 سالا هيك كسكي هاجي تنبو لأوروبا تيكتي بليتا الطيارة متفروض منو يكي مروي ما ابو سليمان باشه تيجي اولدنبورغ هات يا زلمه برادري مجلس بالكم اولدنبورغ بس تشاتينش او اولدنبورغ ايوه فلسبورغ يعني تماشواني يعني جواكا ما ازديمي بتايبتي الاوروبا ام فيجن جبا اولا ديني خو قال لك ايش كسينه ام لبنر برادري ما الفري بعزاري كيلومتر شيخي ما او هوالا خو بعزاري كيلومتر امجي اختيارك ما براسي خدمتها قول المانيا كريه ناف جواكا يزيده لايرو سرخ فرزتي الفر حاضر برادري ما براسي قال لك زحمتي برقو ام بهفره قال لك زحمتي اخو كشاني جو اوجي الفر حاضره وقال لك كاسيدي هدي دي تينا بروي زيارتي اخفتنا وي داوي يك شويه خاطر بخاف الشيخ من جمعتي ابي قوتنا تي داوي تشي قوتنا من داوي ساعه ان شاء الله سرکفتیبن و شقبلی دائمی و سا پیش کردن دینه جبوی دینه ازی هر زیارت تک چه و کارا دینه ازیه هر زیارت بله هر زیارت تک کوچه و کار زارو کو پچکی ازدیاره چونکی ایمه من بهندکایی تش دیتنه بس ساعت آقاش و کونها وک لالش تیوی وی زعما دیدنا خو وک مرمار رشوش خو تمشي ندلمه چمکی روجك احتجاج بيناكم دبو مالا بري مجيش مره
خیر نخواست بیجا عید بو ساعتی سری مجی بریم بخوال برات بود گفت شما نبیجی از بیجم بجی اکرام گو اجی خالج ای خورد بجی اجی میزای چولو رو بیجم بجی هزار رحمة القراوي بجي واجبه خودي خدمت واش قبول بكات وهادنا تاقلك عزيز إبراهيم مروان ناف ملتي زيدي وحموجي سرشافا سرسري معه خودي زيارة واجي قبول بك وخودي خدمت واجي قبول بك ممنونين قال لك سباش بو کنگ تماشات کن دیروکا ایستیا گلک بلگن دیروکا ایستیا برنگ سور و هاتیا نویساره معنی جی او فرمانن که سر ایستیا دمن باشقه هاتنه دیروکا ایستیا باش نه هاتیا لیکولین کرن لگلک دیروک ناس دمن باشقه پس ایستیا کمکوژیا که سر وان هاتیه هر ساجی شر وان هم بری دجمنا کرنه پروفسور ایلهام قزلخان سرلیکولین چافکانیا رسمی جارشیو ایمپریا عثمانیه تقریبا حساب کردیه که 1,200,000 ازیدی قرنا دربازبوی دا بزوره بونه بسرمان 1,800,000 کس شی به دست هوا هاتنه کشتن دیروکناسی امریکی جون سپنسر چرچیل که جی مروه وینستن چرچیل بو جبوی ازدیا نویسیه نای باور کرن لیفجواکا بچوک جلال شانورانی کاروبوی همبری آباسی دا مونگولا تمرلانا و مرنا رش یعنی چومای بسکنه سال 2015 سر روپلا ازیدی پرس مقاله خیری دمیر بناو کمکوژی ازدیا لالش 600 سال در بازبوی حتی چاپ کرن کی داره نکته نو هر نمونه هر روسا جی پاسا کمکوژی ازدیا سال 1415 تکرن حتی نی سال 1415 ازدین دورا لالش کاربون خوا و عرض خوا بپارزن. تایبتی سال 838 حتی نی 841 ازیدی همبری عباسی دا شرط کن. پشتراجی به سروکاتیا شرفدین همبری مونگولا شرط کن. وی دمی زانیاره که ایرانی محمد ابن ایزید دین یوسف بانگ دکه که شهر پیروز همبری ازدیا درن. معنی جیو بو که به فکروان ازیدی به باورن. سری هلدان ازدیا نراحتی پیشتانی جم سروک عشیر کرداجی. دیروکناس عرب محمد آل-ماکریزی نویسار خود عیاند که میر ایزد اد-دینال بوحتی، میر جزیره بولتان، میر تاوالکول و آل-ادین حسان کف پریارک دکن و کی هفره ببن یک همبری ازدیا. هر روساجی با نوی کاری، علی کاری جعشیر ماین یک کردت خازن. شمس الدین محمد جی تولوی تفگری دبه. آل-ماکریزی هرگلی عیاند که یک بون عشیرن کرده همبری ازدیا. اسکر عشیرن کرده به حسابه که مزن بر خادده جیایی حکره و سر ریاخا گله کسن پیهاتی شیخادی تکجن. باشه دیگیجنه گنده شیرالیک. وی گندی دا مزل شیخادی هبویه. مزل ودکن و بر ازدیان دیلگرتی تشوتینن. پشتی شوتاندن مزل شیخادی اسکر وان بر خادده لالشان نورانی. به فکر وان هرگه و بکاربن زیارت ازدیا خراف کن ازیدی وی دمی و بزورن و بسلمانتی قبول کن. لپی کمکوشیه ازدی دیسا سر خارات کن و زیارت لالش نوجند کن. کی جانجی به فکر آل-ماکریزی دو معنی و کی سروکی عشیره و روحانی وان بانگ بکن دی سیریشی سر ازدیا بکرن. و سال 1416 او قواتن دی سیریشی لالشت کن. جاره کی جی زیارت لالشت خراف کرن دست هوا و 100,000 ازدی جی دینه کشتن. چاو آگاهی ده آل-ماکریزی دما 20 سال ناخریه ازیدی تمه کمکوژی دیتنه و زیارتن وان چند دما هاتیه خراف کرن. لنر نهریه و هموتشت ازیدی دی سامانه یک جواکین قوات دوی هرمی دا. برنا چجی
Տիրոքնասե քուրդ Շերեֆխան Բիտլիսի Քտևախադա Շերեֆնամե նվիսիե Քո համու աշիրե նեզդիա կարոբուն է խաբը փարեզն Ժուան քեսը քետ խաստը նեզդիա սերդնիայի բդնե հլդանե Իրո նեների քուժվան բույարա դերբազ բիե զեդետր 6 սալ լե դիսա զավտշնե հատյեգո աստն հնդևեր է դա հնժի ամրեիզդիադա Դիսա սերեիզդիա ֆերմանտինն ժբոյդին ու էզիդի դիսա դբնե փենեբեր տենեկուշտն լեթեր կադինե խաննադն ու պշտրաժի դիսա դեսպետկն սիարետ ու կոբեխա ավակն تماشاوانین دلال دماغ خوش بی ایروشی لقلویا درکی هنری وکی وزان حرجارم هنا وزان کی خواه و ملمن کی خواه آماده کن ایروشی راستیه کی گله کی میدان خوش و دنگ جوان اجمال باتک هنری الباما میوانا ككي اسماعيلي بيرمچو بلي ككي اسماعيلي بيجت گله کی بخيراتي برنامه درگي هنري خير أخو ديالو به دستخوشی الوقت کم البی پروگرامی وی خوش کیس بهی سرکفتن جوارد خوازم هون هر دو هنرمندنی می براستیجی دق خوش و اسیوی دارم هر و هر الکاری خودت سرکفتیم. بله اسماعیل خوازن وقت جنیزیک و مالباتی هم تناس کنو جنیزیک و جیم تو مالباتات مزامن چند هنر و حتی بکدریم خوازم و به تماشاوانی لالش تیوی جیب الناس کنو بتایبەتی تەماشاوانی بەرنامە دەرگی هونەری ئەم خوازن هەنێکی پێشی بەحساتە بکەن و پاشی ببین سەر ماڵباتە ژیتە کو ساڵی دەست پێ کرد کەنگی بووتە دەست کارێسترانی کرد تاسیرە باڤێتەلتە بوو یان یاژێکی دەستورانتە بوومە کارکی کیفان بە تێزش خۆڕ دەوام بکەم. براستی الصالة هشتي ونهيبو مدرسة تنبوري كن زي كشكو بو بله عمري ما 7 سال بو 8 سال بو بيجا نود بو بيجا سالة نوتي بو بله مدرسة تنبوري كرو منو براستی آریکاریا کمال برايمه يعني وي وقت بيجي كمال شتا ماسترا بجيش بكترا ماسترا وي وقت بيجي تشجيعش مرات شيكرو وام بهبرة رابو وام بهبرة مازن بون بهبرة ما دست موسيقى وطنبوري جيكل بس مبقى بشتي أسهاتي ما ألمانيا مبقى يعني دست بسترانا وقوتني كلهم مبقى تشيكل مثلا مبقى قوت أساس بهار من الولايات جيكيز نافو دنجي وما حس كربو الشنغال جيو بري ونور جيو موسيقى الولايات ما قوات دي ما جروب كما دعوة هابو بدنا فرقة دهولا أجي مهرب كمال سليمان وكوني كمال علي سليمان حلو وكمال إمام ونشنت كسابي كات السي ونشار جار ناجي ولا هواري دجي آري كاريت كرن أو وان آري كاريا سترانا وشي كرني يعني بيقرا دول نشتن كوما دعوة يعني كوم مثلا ضد دعوة جوربات هنجوا شون بيجوا شام هر كوم وحما والصازي دعوة ستران صازي دعوة ستران قلتن دربة كده هرواري كاريها بدك ما بهور ستران شيء كده بلك كاسماعيل براسي كي نابو دنجي رحمتي بابي تجي ورحمتي كالكي تجي قال لك جدور فجي يعني تكاري بيجي ركنك جي ركني چاند هنرا يزيد خانة بشكل عام وبتيبتيا يزيد خان چه تأثيرا ما چه بعد نورا وان سر تبو حتى قلت دست بي كاري كر بخوتي چه بيج متى تأثير حتى تبيجي بس المبو جبر ام وقت بيجي رنگ کی ولايتي الباما بله جبر باب من بابير منو حتى متكا من تموي زاني بيجي ما من زانن تموي مالا هم زاني بري رحمتي بير گرو هناج مالبات سازباند هابو كأسني وهم بم قال كي يعني بابي من بابي بيج من بلوري دا
هم ساز هم بود بله. راستی حتی من هم بود حتی من کامل تنبوری داشت مالباتك هنرية محمد عولا وجبل رحمتي بابيري تتي بيرات أزبهر مقاباسترانا قوت ها وقت استرهم قلت نه بس يعني وقتها هي ساق اختيار بوجي يعني كان نوتو هشتي بو عم بقولك نوتو هشتي دهول برجعنا ويشاغي ستران تذكر بو قالك مش ده تقريبا مش متى او 20 سال هو تذكر هو قاري تنبوي اختيار بين اختياري ليوي جارنا من تنبوي مداي آه. ليوي نا چون سر بله کاری هنرمندیە جوانی مەی شنگالیش چ دەست پێ کردن ینی داوەتە دەست پێ کردن ینی جارنا عید و عەرەفات بوون جارنا شەو بوون چاوە براستی کاری تایبەتی شنگالێ جواتی بوو دیوانی بوو سترانێ کۆچک و دیوانە بوو بله پێدۆکە روێ شەرقی بوو قاسمێ مەیرێ بوو پیرگرۆ بوو قدر فقير بو هون جوان ناس كده بله خوش جوان عالمين اف ما مستعد منه او معلم منه براستيش بله يعني هەگەر داوت نەبووە ژی جواتەکە بوو ینی کیفەکە بوو ینی عیدەکە بوو هەر vê جەماعەت یعنی شغلی هر تشتي زي زانم جواتي مشهور. تشتي زي زانم العيدة وان دا قال جاراجي هفت روجا بسرق طول زرنا بولو ستران وقوتر بولو يعني البات سنية بخدا عيد قاب تايبة الباما ونجداني ما 4 روجا بي هما ومتي بيرام نقوا ما 2 روجا 3 روجا بي ما ئەم بەگەر سەر بووە ڕاسترانی ئسترانە حسێن ئاغاتەش کێ فێر بوویتە کو ساڵێ گوت ینی کلداریتە گوت کیفاتەژ وسترانی ڕات گەتەجی وێسترانی فێر وێسترانی براستي مش بابي خو حس كر في مجو مش كسكيد براستي ما حس نك يمنادي كسيد أوستران بودي وش ميج ده يعني هي حسب جملة أف 20 سال بلكي بترهنا أوستران ما هيك ومجوي منادي أكيد بودي براستي بەێ بڕاستی ئەمژی گەلکی کیف خۆشن وەنجۆ گوتی گەلکی سەر بلندن گە ئەمەژی کاری بوو بڕەحمەتی باوی تەڕە چەند داوەتەوانم لە ڤڕاست هاتمە پێ لە تامبۆر گوتمە پێرەکستران گوتم سترانە حسین ئاغا دوورزە بەحسا کۆنی باوی سڵتانێکی ئەو حسین ئاغا باوی سڵتانێت بەهۆرن نه براستي أزبخا چبیش متا شیروکی نزانی سازش شیروکی نزان و از نه استران بیجی کوچ کو دیوانه بله بس من چند استرانی وان هلگردن رحمتی بابه کو باقی دفعه جبر بو مسئله چبیش متا ملت داخازش متی چند استرانی وان ما هلگردن دي باشا كيس مايت شيروكي نزال لي مدفي انا كيف سترانش تحزبكني بري تماشيواني جودر منوكا كيس مايل سترانا حسيني اغي دي فرمو بلي بقردي الخربات امامي زوزاني دلولو اغاولو لو سلوبينا بلي زني بخاتوني دبيجي خذي بكي حسين اغايزي بابي سلطاني خيري بكي خيري نبيني وكوركي مريتين ختيني كوشري حيدران وحسنان وزينا خير وسلامة الزوزاني شي عجب انا قريب من تشاوا دوت ماما خوازني بخاتم داني قسنا رهيني كريا رهينا بزي زوزاني من وكا بزي سبارتي فيسيكي واي دواي واي او قريشي عجم داري زوري
جونه باب سلطانه لو چی بجوکا بلی بگرد الخربات ممزوزانه دلولو آغاولو لوی مکسوکا بلی زریف خاتون دبیجی خود بکی حسین آغایزی باب سلطانه خیره بکی خیره نبیلی او كوركي مريتي نقتلي كوجري حيدران وحسنان وزنا خير وسلامة زوزاني شي عجبنا قريني من تشاوا دود ماما خوازني بخاتون داني قسنا رهيني كري رهينا بزي زوزاني من وكا بزي سبارتي بسيكي واي دواي واي او كريشي عجب داري زوري لو كري ابوكا بالنسبة تو استراني كن براستي كاسماعيل وكو ماغوتي تج مالبات كونري و نبس مالبات كونري اساس ركني استرانا شنغالي لو ماجي قال لك كيف خوش بوغا ايرو تلمبوي ميفانم كاربن دعوه استراني فلكلوري جلتا بكن تبليغم بوزانن و توزان كيو غوتي جواني نو جندي استراني فلكلوري هم تبيجي وهم جيكي استراني نو جنجي تبيجي استرانا حوالا باركر او قوتن ووازي كيادة كصالة شكل يعني تشكيفير بوي استرانا باركر يا براستي يا او بنادي من بعسكر هردو كمال او كمال مقوتي بجنبي كمال منجو بس كسوا لقبي كمال علي بجنبي بله هردوكا تشيك راسترا بله يعني يا هردوكا لحنو يعني او قوتن ووازي وانا مال سالة دازارو ددوي ما سجل وان قوت يعني دانتا تاقوت استرا منو كمال بهبرا قوت بزوان هردوكا تشيك ما بهبرا قوت يعني سر كوشبريه هفاليكو مثلا وقت بيش ساعات خوش جوالات باركرن ديت هذا المانيا براستي بس فيدري سجل كذا بله دازارو سر وقت سر رنگي غريبي يعني بيقول رنگي انه هفالا باركرن هذا واستران نكري كليب يعني براستي ناهيد درفت شيء بس ترى قلت كي خوش براسي جارا بيش مش وحسكر نظام شنو برينها ناقوت ولا كرينا سيدي يعني براستي برينها شو بيش متى ظروف جارنا مساعدة نذكر قال لك استرانجي هبو ما تخص أم بقنا كليب يعني نعم بس أو تنين وما سجل كره موزيك وهرتشت بس كليب براستي ناهي ما شنك ونهتاون بكن كليب يعني بيش روجي ونوجن تشني نوتي بكن جارنا اكسترانا بيجي مثلا 10,000 وياكي بيجي بيشتي مثلا كافي وقت كي 10 سال 5 سال 7 سال درباس بي نفسها ويستراني نوجن كي برانكي بيجي يعني قوتنا تيب جوهري يعني حبكي لحنيتي بجوريان موسيقي اللي زي ذاك ونهتا تشني بود ويستراني بكن براستي بلي أوقات ويستراني زانكا براستي تايبتا بله شهوالا را او شهو سر حواله خورا باها او آتی گوتن بله مدویا هم چیکن ویجه تا هیویا خودتا جاری وقتی وری بله که اسماعیل وكي برهم تبرهم مثلا بخوة تشيكرنا برهم يقول تشيك نوكسيدي بلي برهم 2002 ما تشيكر 2005 2008 تبقوا تانية تو كمال جارنا اختي الديوان رحمتي بابي خطا استران ناقو استران قرقت حاله بيجان افقرعت من راسته يعني تبيت تفرد حاله بيجا جارنا تشبه جرقوت بلي براستي قالك جاراجي ملباوي ناخواست استرانا بيجي حنجيا اكي ماسيل وكي ماسي تدابو قالك جارا بابي مجيبلو بيجي ابو والله استراج حاله بيجارنا بيولطش ما خوشتر بيجي جارنا شابي نتفرت حاله قلت اسماعيل من شو قلت اختي قلتها تسراني بريد رزانم قلت قالك تشبابي خو قلتيها وكي تقول والله بعضي مسترين يدفي اشبابي وهل قرم يعني ولا كيف اخوته جيهر قلت يعني بشر نجيبه نا براستي نا نش يعني اشقاتات واستراني بري انا كوش برشما باغي منو بابير مستران بيجبو استراني وي محل قرتن عشقه استراني وانجي براستي
بيسينو يعني أسرة كات ندلته تقوته دليمه و يعني تشبيش متى ستران وكمان سترانا برناكم بينجي بل راسه ونت شيدبن ونت وقافات وقت اسماعيل بيرمجو توكي هوزان قافات واسر انا بنت خوتشاوا بين يعني بتزحمة يعني وقت استيلاوان اخذ هذه بر براسيه في ستراني بري قل قوتن يعني حر مقطعك حر شاك تقريبا جانا بين صد قوتن شاوا بيني براستي يا زعمت بني زعمت زحمة حتى بيجي بس مبقى جارك استران بير جرود جود مجوزه شخورة هلجرم بل من نفيسي براستي جي هنجي دريش بو ما هو كاري من نيفي بيجي هلا بل ستراني قلت بيجي ده هالباخ وانا في ساد يعني بس انا ستران بري تتسري خوتشنا هناك جي ما ده هناك جي كتنا سليمة ده اوسع وقت بيجي اوتوماتيكية بل وهناك جي مجبور از بنفيسي او من نفيسي جي هنا كتنا سليمة ستيلك زحمتها ستيلك زحمتها. ساعات دخش ساعات خوش دي بلي تماشا باني جو دلال ونو فك اسماعيل وسترانا حوالا بارك فرموك بله جلس فاستن كإسماعيل إجبو توفي سترانا خواش براسي دنگي تج دنگي جلك جوانا وجلك دنگي شيرينا
لێ داخوازیکمە گە ئەف ستران ڕاستیژی ببێ کلیب وێ گەلێکی جێخۆ بگرێ و سترانە گەلێکی ینی ئاوازایژی گەلێک خۆشە گەلێک سپاسێتێک برایم کەک ئیسماعیل وەک مەشتەر گوتی بڕاستی گاوام هونەرمەندی وەکتە وڵو جوان و ژماڵباتە هونەری ئەم کرد میوانی خوا تەڤلیستیلا یاتە و ڕەحمەتی بابێتە و کالکیتەنەوەکەوە لێش بەرێش بەرگو ئەمزانە سەدی سەد مەدرسە گەلکی مەزنە و سەدی سەد تا تشتە ژوێ مەدرسەی هەلگرتنە لەو مەژی ئەم خوازن بەرا بێترژی کێسترانی فلکلۆری یعنی سترانی کوشکی دیوانە سترانە لێ گەورێ ئەو بەرم دیسەتەش بابی خوارد ئەو باپیرێ مژی وێسترانە بێژێ ئەستران بێژێ شنگالێ گەلێک لێت بێژن بەس باپیرێ من بی ڕەنگی گوت ینی ئەس بێژم ناوکەیەکت گوت ینی گەوری ئەبڕانکێ دژی هات گوت وەکە ینی لێری سەبرێ بجە و باپیرێ مژی گوت و بابێ مژی گوت مش باپیرێ خواستران بابێتە خۆبڕانکی داگوت ڕەحمە خۆدی لێ هەردووکە بێژمەتا وەکە یەکت گوتن بەس فەهمکردنا ئەخفتنە ژیا باێ خۆمێ لەحەنە هات گوهرتنیانی نا لەحەن هەروە بەس قەیبنەوە کەرداگوت وەکێکن بەس هەنێک جدابوو نەبوو پیرمەجۆ ژووی بترە وەکی فسحاتر بێترش پیر خۆشی زانێ بترە کاری بۆ یاری تا ژووی فێمت کرد بێژم نەژووی نە ئەس بێژم ینی من هەردووکە گۆهداری کریا و ڕەحمەتی باویتەژی خۆشی پێر بۆ گوتیم هەبوونا میوان و مەل شەڤا گوتی و داوە تەز بەهوەر ناکەم کیم سترانڤان وەک پیرمەچی و گۆسترانی ول و تەقل بێژی و ئەخفتنەیژی دەنگبێژن هەنە سێ بۆ بەختنە گاوا بێژم ڕاستی نەگۆ خۆش ناکەن بەس هەنگی گەلێکی دن سەرف دمەڕۆیدی هەو پێک هێژێ گۆشوان فێم بکەی بەس باوێتە دەنگی زەلال بۆ ڕاستی هەدا فام کرد ئەمە دیست بێن سەر کاری تی هونەری وێدی تر چ ڕەنگی دەوام کرد دەرباس ینی باز هەرم زوو دەتژی تلڤری ڕاستی بوونا 18 ساڵێ نازل کرد داوەتن بەس ڕاستی چەند بژمەتا فەرمانێدا نزیکا 2 ساڵە ئەس نەچوومە داوەتەوە من میکرۆفۆنی نەگرت ڕاستیژی گەلک جامیراژی ڕاستیکە ژێ وردە بڕاستی نها داوەتن و حەفلە نەو چەند جانەوە کۆنسێرتەوە تێکلیاتە و هونەرمەندیمە زیدیە بەڕ چاوە گەلک باشە هەمووژی برایەت منێن ئەم هەموو حەشیەک و دەتکن ڕاستیژی یەکسەر ئێمەی وێ دەرێ ئەس وەکە چ پێشن کۆنتاکتان وان ڕەهەیە و دەنگ خۆشێن و گاوا سترانە و چیکن و هەفتە ناشیور مەسەلەن دەریم سترانی تۆمار خودێ نها ئێ دەرێ نەهەموو ئەزوو دەخیل و عوسمان و کەمال ماستران کێ هەڕەچێت کرد سەر شنگاڕەیە ینی خلاص بووە بەس کلیپ مایە چاون مەسەلەن ئەو ورە و الڤرا چاون ئەرێ مەشاند باوی موزیک و هەمە سەجل کرد و شاندەبامە و مەژی بێ دەرێ و ویدیو کلیپی چاوی تۆمار ویدیو کلیپژی ئەوژ هەروێ ینی الڤر سەر شنگارە ونهێنی الڤر بەسەوری نێلوێ دێم خوازن دیسە بەگەر سەر بوویارە سترانە کلاسیکی سترانە لێلی گەورەی سترانە لێلی گەورەی بڕم چیرۆکی ستران هێنەکی تێ کاری شرۆڤە بکەیت کوڕەنگی تێگوتن یان سەرچە ئاساسیان ڕاستیژی تەماشەوانێژە و دەلات ئەم نەعیبە کە ئیسماعیل ڕاستیژێکی ئەمژی گەلک جارە باویم جی جار نەستران کیژمر بژە بکۆخە فێری وێسترانی بکە ئەس بینمشکی ماسی دەهی سێ هەیبە بەلکیز نەعلمم وێسترانی ستران بەری هەموو چێ بێ مەسەن ئەو ستران ڕاستی چێ ببوون و مەسەن دەروێشی عەبدی و گەلەستران یانی تەبلی حتى چێ بێ وەک چێ بێ مەسەلەن وەک خەیالە سەری خۆبی و هونەرمەندی چێکردی هۆزانی یانی تەبلی حتى بعلم وێسترانیژی مەسەن گوتنن وێسترانیت هەنا ئەوانەکی ماسیتە تەنیل با محەموو هەنا دەی بەلێ تەماشەوانێژە و دەلالون و کە ئیسماعیل و سترانە لێ گەورێ کەرم
دابو منو بجنا زراف دمي سول كل سوزو قرياري لو بهبر دابو وقتا خاصدي منو بجنا زراف دمي سول كل اعتبار نبو كاغتو بني مول المون دابو قولي اخ دراب 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 لفيسنا سوري قولي بيجا خلقي دلالي لي قولام لو خير بيردي قلي هوالا نوقرا تمام البشنا زراب دي ميسور كلي هبو دليلي قولام لي المالا داكي قولي اخ دراب 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 لي فستان سوري قولي مني قورا مشالي لي قورا مني لي لو سرقافة قالي هبالا نهول داشا تفام البشنا زراف دي ميسوب لي هبو من مدي حساتي الكاخس بيقولو كوبك مردي قوري اخ دراب 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 لي فستا سوري قوري ساعت خوشككي اسماعيل خوش داره براسي رحمتي باويت هاد بيرام غاواتا قلت فقول دنگتا جي براسي بسر ايوي دري قالك تبيجن هرب خودي بشرفني راستي جي دنگتا قالك يعني شبهي باويتا قالك سباسيتا كن دنگتا قالك خوش شوي مبقى تبيي بيجي مبقى مقود ومشورة قود تيفيجش مرستان كي بيجي بدنگي خوي زلال امريكا كاسماعيل سرچاوا مدوي براستي از حسا ازديم از قوم معجبيني كي جيت تمام ازديم حسا دنگتا تو جامير اسماعيل بري براكي عزيزي خودش رازي بم سترانك راستي ما افستران جار دو برنامج خود قلت بولي مخابن شاشتي بچوچ چه بوم خودت چند مروفاوي واجي دعوه استراني مكربو برين هاجي اسماعيل بريم سترانا نتجينا براسي ما قلت هناك خربطات چه بوم امديسا دياريتا وكاكي قاسم جي براكي عزيزه كاكي بسام رشو كاكي جميله چند حواله من سردا خوازاواجي از استراني بجم و دياريتا وتماشبان همشاكم سترانا نتجينا تدير قوتنو اوازي من استران خوكاف بس ازي جار دوباره بكم دي كرم دي باشر حمزه
يا ريت من ذاك ساعت خوش ساعت خوش. دقيقة خوش وسركفتي بي سام اسماعیل تیبر که اسماعیل دیسه مگو میوه گرنجم تا که مگوتی هنک استرانی کلاسیک و استرانی نوجه استرانا هگر دلیتا بخوازی بخوازی او استران آکیا تا کسالی چی کربو براستي قوتنيت كرخال كي منن بجني نزار علي أول استرانة تشيكي أنا مثلا هلبستا تشيكي او تشيتكي قوتنا تشيتكي نزار علي واواز ما تشيكريا بري او خوجي ناي نويا يعني بري سي صار ما تشيكي بس منو قوت يعني جار كي قوت هو كان بري ستايل كي نوتر ما تل استوديو سجلان يعني نعم هر وصل دعوت كده حفلات بس تهي نكريت سيدي ورسمي بلا نكريت استرانا هگر دولی تخوازی سر چه اساسی مثلا هاتی گوتن كيفاتج اوینا ویر هات يعني جلحنا ویر هات يعني چه براستي شبيش متى او نيلفرا ونها الامريكايا بله ايش مراش هذا قوتن كو بوكا استرا بديت يعني كو اشترار كيفات هذا قوتنا من لحن جرداني وما تشيكروا وراس بيجم ولنا حزب دايما اللي تماشفاني جو دلالون كاسماعيل وسترانا هاجر دلي تخوازي فرمك هقرد لي دابو خوازي عشقي بيوازي دستا دينا سربي دلي بهلا جاب من رازي هقرد لي دابو خوازي عشقي بيوازي دستا دينا سربي دلي بهلا جاب من رازي عشقا من دون ترسى جابين دارنا برسى اگر براستي دغازي وراج جاب من برسى عشقا من دون ترسى جابين دارنا برسى اگر دراستی دغازی ورش جاب من برسه البست سرانت لورينه أبينا ما ويا صال ويا ما ويا ديروك سر زمانه أبين داره البست سرانت لورينه وجه الجارة دو بدنجي برين داري بهزار رنجي أجي وقت فريشانم ومن بغين تحاليني وجه الجارة
أجي وانا فريشانم ومن ببينة حالي ويدنقيت الساغ بك اسماعيل هربي اشترى هم اخفتني ستراني خوش بو براستيجي ولحنا ستراني خوش بو راسيش قال لك فوشم يعني جينش كي ميهالو جوان سترانا بخوتشيكي ولحنا بخوتشيكي وحتى جيور يعني تمي ريفا كي انو جبو ستيلو بيها بكي فهمتي كون رمندي ما ببراستي ستيل كي بخوتشيكي خبات كي جبو بخوب كي نتمي ستراني في الكلوريجي خوشن لي ستيلو بيها قال لك فهمتي سباسياتك قال لك سباسي بلك اسماعيل دي سمي بقرن با هردو رحمتي بابيتا وبا بيرتا سترانا قمري جاني سترانا قلكي خوشو كيفام قلك هاتي برم قلك هنرمندا جي قوتيا اللي ازبهرم رحمتي با بيرتا تيبتي قلك عقوتو جوك مالك وهداري كر ستران قلكي دريج بو تج بابي خوب عفير بيستراني بياني كاسيتي بابيري خو راستي سيوا شبيش ما تجي وكم از بيجي مع الناس تجي صديق بابي تجنيزيك من عسكر رحمتي بابي تما كاسيتي بشريتي محسكر بيرجرو دنگ كيوي تايبت هبو وستراني ويجي تايبت بو نا وكا ستران بيجي براستي نو كاي جايشين قالي بو قالك ستران محسكر نو يبتني قودنا من ديكي دغوتي قمري جاني من ندي اكيد دغوتي براستي غير بيرجرو كينوجو مش بيرجرو هيك استران براستي شبيش هي زارو ابستران سلم ده براستي كيفام قالك هاد بيستراني چند هوزان هاتن مدعوا وان كرغوتن قوم نزان في استراني هنا شي قوم زاد المقطعكي هنا شي قوم والله ما حس كريالي منزاني من الباب مدعوا البابي خوشي كر بابي نقول خدي مش بياكري لهم قال كيف خوش بنقول ايروتا وقوتي تشتكج رحمتي بابي ريخو بابي خوان كرتيا كاسماس خوازم زانم قورات باستراني كوشكو ديوانا بيجي يعني شديتنا تسروا سترانا هيا براستی گلک گرکن نه نشبیر کرن افسترانه کوچکو دیوانا تایبتی جای شنگاله هر کزانه استرانه وان نف جواکا ماده ریگرتیا حتی از بجم يعني الركن الأساسي كان هنا يا كردية تباي وبتيبتية يزيد خان بلي خورتي وقتا ميناد في عمري دا قالك جارا اون هفد جفين اون بهرابي ترستراني كلاسيك بيجين يان ستراني ابيني بيجين خده ما اشبش متى ام تايبتي ام شنغالي هر جبا هر ستراني جبا کوچ کو دیوانا تینا گوتن حكا موزيك جنبيه بله يعني قالك جارا مقام متبيرا اللونشتن نطنبو هبو نتشتن هبو قيرة كرن بيقو حفلها يعني بيحفلها تشتغنبو هاو ساعتين سترانا خرج وزي بيجي متبيجي يكش مي كشتاب ما خوش شفا خدر باسك شفا خدر باسك با شر ستراني الساعات او خوش براسي تشكي بالكي قالكي بالكي شهالو جواني وكوفا سترانا باريز مخوازن دي سجت حسبك براستيجي لازم او قال يعني ناس تنجي يعني أسهل دارم هر استران بيجو أبي ما ينودر تكفنجي فاسترانا جبير نكن مخابن كيم فاسترانا بيجن فيدا براستي خورتي ما فلكلوري ما يا براستي فلكلوري ما يا شنا بيج بير كرن بنجها موسيقى ما براستي بنجها براستي هم ديرو كما هم بنجها موسيقى ما براستي تشتكي قلقي ساعات خوش دي بلي تماشغاني جو دلال ونو وكسمايل استرانا قمري جاني
قابا شبه هاتني مالي شبه المين بقوسي قبري مشترى خوش دوشكا خوش بالي با عيلا وكولو بازا السرا عدلو دجارو عدلو دجارو أري بماش 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 القمران بماش أري مقلا ما جوتي شابسكا شابي تراش أري فلك ودوران المخرام ودوران عيلا وكولو بازا السرا عدلو دجارو عدلو دجارو أريد دلال قمري جانب فلك عرض العسمان عليه أنا وقولو تقارقا دمكو بلد اللي دابو ليه أنا وقولو بالشفقة هردو ممكن كلش قولينا بنت فنجاني فرفولي الشاي خانة قامش لو قلت سيبك عيان عالمين اي لو قولوا دور بيدقا عدلو دجالو عدلو دجالو اري بماش 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 القمران بماش اري من غلام جوتي شامس كاتشابي تراش اري فلك ملاكو كيف خراب دورا اي لو قولوا سلطان رشا عدلو دجالو عدلو دجالو گەلێک سپاسی دەکەین کە کەی سمایش بۆنەتە وێسترانە کامەرەی جانی بڕاستی تەباوی خوانی بیرامە ڕەحما خودی لێ بێم ئەو تەعما دەنگێوی ئەو سیلاوی خۆش گەلە سپاس دەکەم برایمێ سپاس خوش براستی ما واقف بورگرام تایبەتیش متنێرە چێکەیە یانژی هونەرمەندێکی و کە تەلڤیزیۆن سەکینی وسترانێکا دیژمەرە نەبێژی سەرسەرێم کە کەی سمایل سەرسەرێمم ئەس داخوازی ئەسترانێکا دیشتە دکەم و پشتی هەنگێ سەرچاوێ هەرگیژمە کوڕێ بابێ خۆیان سەرچاوێم سمایل ئەم ڕاستیسترانێک خۆ خۆدی ئامادە کاری خۆی ئامادەبوونیژی نەکرد و ڕاستیزی دەمەگو بێتر ئەمێ وەخت بدن کە کەی سمایل بەسترانە من حرام بعشق وأبين خودي أنا زام اللي برنجو خوازم تماشفاني جا بلكي جانب سرانا أم بيجي منزاني كينا خودي بس از إيكي زانب مسترانا كيف راسيم خوازن ناوي بيجي برم كذا كسيون داناكن لي أزانم موكي بوستران خوش بي قالك إنسان هو زاني متفا بيجن إيدي تنما زاني استرانا كيا ويه بوستريني جناب استرانا كيا مخابن أم نزان اللي برني خوازم نزان استرانا كيا استرانا من حرام بعشق وأبين أجي كدياري كإسماعيلي وتبا تماشفاناكم تكرمكم سابري حرام بيت
عشق و أذين بشتي تزنا قرد لا بشتي تنا قرد لا بشتي تنا قرد لا جيانا من قوري تبي أي صور قلاب ناف قلاب قلتي شكا بختي قلاب أي صور قلاب ناف قلاب أتشي تشتي تبي خوازي هبي ونبي تبي بلام هبي ونبي تبي بلام هبي ونبي تبي بلام زانم جوان هنم لنا وكي جانياتنا لنا وكي جانياتنا لنا وكي جانياتنا زيفرا ورام استببينم جانو جگر هفياتنا جانو جگر بنداتنا جانو جگر هبياتنا من حرام بيت عشق وأذين بشتيتنا قرم دلا بشتيتنا قرم دلا بشتيتنا قرم دلا جيانا من قوري تبي أي صور قلا دنا قلا قلتي شكا بخشي قلا أي صور قلا دنا قلا تنقيت خوش وهرسر كفتيبي ساوي براي اسماعيل خودش ترازي بيم كاك اسماعيل براستي ام ايرو قلا كيف وجبون قوما هنك جمدرسة ما مستاهي جاو دلال رحمتيه بيرمچو ما ايرو هات قوهي مجارده ستراني وي براستين كيف خوشبون بهاتاتي فيدري وتدرقه هنري جي قشكر باستراني خواه جبرت تجمال باتك هنري جي دارم تمي افريا قوت تير مشي هروسا وكريا بعضي خوست ستيلا بريج تهنكي بيني زماج بوما روج كالو برنامج من تشنيب تايبت بي تبيجي قالكي امي كيف خوش براستي ام هذا برنامج كي اسماعيل تو تشبو تماشاوانی لالیش تیوی بیجی دا خوازتش لالیش تیوی چیا تکاری فرمو که چی دا خوازه خو بیجی السركفتني شام كان كارمان داري لالیش تیوی رات خوازن و هر سركفتي بن الكاري خدا و براستي مستران که بتايبتيش لالیش راتشيتكم بس والله بيجي كيف هم وين بحس حتى يعني حتى خلاص بي نقل كده يعني بتايبتيش لالیش رايا ساعات صرنا في لالیش هادي ساعات خوش وهم جي سركفتن والكاري خدا هر بردوام بن و از دست خوشی لودکم و افضل فدایمه و توکا که سیو هر سال تبلي تماشاغاني هجاو دلال هديم جيشن داويا برنامج خوا أرواس باسي كتيبتي بو أفكاري مع أجار فيزيون سكاربن يزيدي خوي عراقي روسيا أرمينيا هرشار طرف الدنيا ملها بقين الهف سباسي كتيبتي بناوي ونرمان خليل درباسي و درباس بو هر كسي بي برنامج وهداري كر أروهاش بو نرين وداخوازي واج برنامج درجهن وهنري تيكيا تليفونا ما 0040 يك حافت شش ددو سي حافت سي 00 ددو شش حيا برنامج قد خلق بن خير وخشيدة ونوكا اسماعيل وسترانا داوي
لولو هفالو. هفالو. لولو هفالو بجناتنا يجمع اللي من حليا بنجيل بندعتما لولو هفالو بجناتنا يجمع اللي من حليا بنجيل بندعتما كل منا برسي تشغلنا ترسي كل منا برسي تشغلنا ترسي لولو هفالو روج استنابين جاني من ملولة بالدهار دينم لولو هفالو روج استنابين جاني من ملولة بالدهار دينم استجبيراناك زوزي خراناك استجبيراناك زوزي خراناك خوكا هبارا بشتي تنابين خوكا هبارا بشتي تنابين لولو هفالو كسك وقتانينا زمانة تشيرينا باللي تخاينا لولو هفالو كسك وقتانينا زمانة تشيرينا باللي تخاينا تثبت يا رامني كسيدي بنينا تثبت يا رامني كسيدي بنينا دلي خاينا بهور يا بنينا دلي خاينا بهور يا بنينا جاسم جلیل هاتیه دنه سال 1980 گنده قزل قله دیگورا قرسه. ده سال 1980 شهر جهان یکمین لشکر قلب کر هجومی سر قزل قله دیگوری دکه. مریوان دیل دگرن و دوون. نواوان دا بو سیفدین اوسه آپ جاسم. جلیل باو جاسم گندانی بو. جبرویجی جدست دجمنا دفلته. لیدما کته و پیده حسه دچه هواریا بریخا. طلب اختیارا چند روشون دا خبر نفخیریته که هرد براجی حاتنه کشتنه. جواهرا دیا جاسم با کشتنا مریخا تیاخنا که کلبا اوجی تسر دلوانیا خوا. جاسم تف سه خوشکا دمینه سیوی جم پیرکا خوا. خوشکا بچو کی جانه ناوله نکربون بربستان بو تف خوشکا دن برچینا دمرن. دمینن جاسم و خوشکاوی خجه. درباز دوه چند روز جهافته که دجمن و دوره جیته جنو زارا بوه. دوه قیرین و هوارگازی. دشورن که براون دربازی سینور سوویتیه بون. لی آوارش پیشاوان بو گره لی درباز بون. جنا خواه داوجن آوه که ناو ناموس بمرن یانجی جدست دجمن خلاص بون.
لیجن پیر و زارن هور نکارن جه آوه درباز بون. جاسم و خوشکا خواه خجه تف پیرکا خواه تن آوه حاسه دبن و نکارن لی درباز بون. شریعه متا جاسم هر دو زاره وی همزه کد خوازه آوه درباز و گاوا دوینه هر دوی تیم برای خواه و پیرادایکا خواه باش داودگره تی قیزا خواه دهیله دوسه جاسم هلده. وکی جه آوه هر دو زاره کرین درباز که پاش دا به زاره قیزین و پیرادایکا خواه خلاص که. لپیرا ناگینه حتی که زاره کرین جه آوه درباز که لشکر قلبه کر دگی جه آوه نیوک جن و زار خاطر صدا وجنه آوه نیوک جی دکوین دست دجمن وان کاشت کن ارده را دوان. جاسم تف جمعتا جدست دجمن راوی بو دربازی ارمنستان سوویتیه دوه لسیوی خانا گمری یا امریکای جوارد کن. لور نزیکی 30 زاروکن ازدیابون جوان بون حجی جندی امین عبدال جردوی گنجو جاسم جلیل. جاسم وها ابروش بیرتانی و دگود مهب را زمان ازدیکی خبر داده ما دیو باو خواه بیرتانی و ام به هب را دگریان. لی روژه که لشکر قلبه کر سر سیو خانا گمریه دا جی دگره اوزارن که ناوی وانا دشوه ناوی ازدیا دگرن په ترین دوان قرسه. جاسم جی دگرن لیه ترین جی گمریه در نکتیه جاسم خواجه ترین داویجه و دروت سیوی خانه. خداویجه بربخت وانا دگری و دویجه. من بناوی ارمنیا دا لیکن کم نیون. جاسم لیدکن بناوی خاچیک مخیتایان. جاسم جلیل لور دمینه 4 سالا سیوی خانه دا و فری خواندنه دوه. پاش دربازی سیوی خانه جلال اوغلیه دوه. بناوی ناگا دویجن ستیپاناوان. 3 سالا جی لور دمینه و دخونه. پشتیوه بوی خواندنا خواه دربازی ایریوانه دوه. لیدیسا سیوی خانه دا جوور دوه. لیریوانه خینج خواندن پیشک زانیه جی هندکن. جاسم هینی کار الکتریکیه دوه. نزیکیا 2 سالا کار الکتریکیه با مجور دوه. لی جاسم هجمه کار خواندنه بو. نکار بو بی خواندنه. سالا 1927 دیسا دست به خواندنه دیگه و 4 سالا بکی سر اسکری دخونه. لوان سالا دا دوه اندام پارتیا کمونیستیه. یکی مها چلی سالا 1931 روانه ریوبریا عرب شامیلو زانینگه ها ماموستاتیا ملت زانیه دوه کرن. چند مهاشون دا عرب شامیلو جبو پروردی دچه لینینگراده. جاسم جلیل دوه ریوبر وی زانینگه یا سه کمارا ارمنستان، گرجستان و آذربایجان. دوی زانینگه دا جاسم جلیل خانم آرزگو ناست که اوپرا دزوجه. خانم آرزگو لور شاگرد بو و کار خواندنه دکر. وان را 4 زاروک دبن. اردی خان، جلیل، جمیله و زینه. جاسم جلیل 2 سالا زانینگه هیداد خوابده. دوی راجی بو وشانخانا ارمنستان اتخابده. لوان سالا جاسم جلیل گلک هلبست و برهمین خواه بریجا پرتوک و روزنامه ایان دکه. پاری زر، تونجک زر، لوه نارین، سمل سر، چاوه تسن، گلوور، برو پلته، آورن سر، برجن زراوه سران سر، لپشته زر کمبر، میدانه که عینیه بر، او گله که خوناو سر، واد بجم از هر جار، لیچه فیدا نابکار، چینارا او حبا مسر، بناف ازم از دیلبر. سالا 1936 دوه اندام نویسکار ارمنستانه. دو سالا 1941 زانینگه ها ایریوان دا
بیا اولین سر دیروک و ادبیات دخونه. پشتی وی بشا حقوق زانی خلاص دکه و دمکی کار حقوق زانی جی دکه. سالا 1954 دچه مسکو بجداری کومارا دویمین دوه یا نویسکاری سوویت لور آمورا دنگ قید کرنه دستینه. پیوی دنگ بیش و سازبنده قید دکه. بوی آوایی ستران نیستکی سر رادیو ایروانه تیوشانه. برپرسیاری رادیو جی دنه جاسم جلیل. کار جاسم جلیل یه دیرکتوریا رادیوی حتی سالا 1958 بردوام دوه. پشتیوی جاسم جلیل رادیوی دا کار دکه وک ردکتور بشا موسیقا ملتی حتی سالا 1963 و ساجی ستران ایزدکی لیکولین و قید دکه. جاسم جلیل خودی گلک کتاب و هلبستانه جوان الاگز روژامن کلامنچیا و یدمایی. سالا 1997 جاسم جلیل دچه سر دلوانیا خواه. لی تسمیلی آخی دکن نایش میازینه گنده باغرامیانه. از بوم تیوا 1905 18 ماه گلانه وی گنده امیده که کالباوی ما هاتنه از یال عراقی از وی گنده ما دا 205 مال بیه باوی من آبی من ورا اف گنده هات بیه گنده آقا بیه یه بگا بیه یه شیخا بیه یه پیرا بیه اوی الشيخ بيري نسد بينجي في قندي تمام 11 قندي ازدي خانيه تمام شيخ بير مال آغي بلا كنن وكي قند هندان هبه بيجم وكي قندي ما قندكي باش قندكي مزن بو حتى وقت کمونیست دا زواش بو باشه ایدی حتی گاستنه دا دولت حتی گاستنه دا جماعت روی خواتنه بود هر که یک شهر که چونه روسیه چونه ولایت باشقه دا اپیجا وقت جماعت چرچری اپیجا نه ایدی هندک بانه وقت 300 مالی 205 مالی مایه وقت 10 مالا 12 مالا برای زاری بریم نه زاری آبی من دوسته اوجا خامه مالا جن تیاروی و مالا سجادی نوری کره توسن او را مایه کسی که دیوی گندی دا کس نمایه گندندک مایه همیشه تینه ورا مقبری منه کالباوی من هاتنه ورا چال کرنه دام تینه سن مقبری خوادا هم چه بیجن نه دیسا زار ما دیسا چمپی دستا په لاپاتکاشی روایت کن اوویتینن نو باشه عبودی خود کن حوالی هم شهری مزن دست خوانا از خواجی دکت مزوی گندی دکت ما چند سالت چم لی چقا سالتیم چم که اوجا خواهم مالا من برای مالا کالباوی من برای از زف از وی پروگرام ما رازی ما سرچاوی مرات نه سرسری مرات نه زف و رازی ما وکی اوه خود نوی ما درتی وکی هم هنه ازدی هنه وکی نوی ما دا ادیتی تلویزیون دنیرم شابون هیه وکی عملت خود بینن زف و رازی ما سرچاوی ما سرسری مرات نه زف رازی ما از گنده خواه از وقت تیم بینام درتی اوه بیشم 15-20 سال 30 سال وی گندی دکتم علی جی که بینام در نای تنه بینام تیچم که ورا کال باوی مات نه بره مات نشار کنه خوشک مات نشار کنه ای پیجه طریق باش آقای باش زبستان زف زوره نه ریه نه درب هیه پیخا وقت 10 کیلومتر 15 کیلومتر پیخا درتین نخواست دبن ددن سرپستا خوا نخواسته دبن نه دختره که نه تشته که آیه و خراب
یا نه وکی هبیا ری هبونا در هبونا جماعت وکی دختری هبیا خواندن هبیا خواندن جدی هبیم چند زار وکی 10-12 زار اوجی پاک وکی هندکن باشی و داره نجی خواندن هیا خوینا دیسه هبیم باشه ری وکریت کاری پیخواری بلی زفستان خن کاری 2 متر 3 متر برد که از خواه خواستالیسا سیبیری دادمینه مها قابل فیدری نیتیه چقاب میگنده میدادیدیه نه چی میگی نه لیناب نخواه خواهی خودان تنهیه کس تنهیه اما نوش تمام برگوی خواهیت نه ملت مجی چپ که چپ دستی ویدا خاندکار ایسا بره بینا بس خبری شکر خودو سعید ببخشینن نابیان بیدامن چیه ای پیجه خاندکار مه هبون گازت مه هبون رادیو مه کمیته تا مه هبون همون تشت هبون تمام دا نبری نیدا نه ری نه در نه تشتک نه گلی نه گوتن دیسا ای پیجه زب رازی مه سرچاوی مرات نواکی ایرو ملت مه ایدی تی را کرنی دا تی هل براندنی دا تی خویانی دا پی تلویزیو موسیقیه چه خبره دو روزا مقبره ما بود روزا مزلا بود همچونه سر مقبر از تاقا جیره بگره حتی نش تاقا جمال آقه رمال گارا چیابه هم ری روز می کال باوی خواه بیر نکن چه کال باوی من ری روز دانه پیش آمده امی جوان سر خیم کال باوی خواهر از بختوارم سوا چه بختوارم آک ندین داره گمان است جادین امی ازدینه اما حتی روزا مرن اما حتی روزا هبونا ما به ازدی بمرن هم دین نادن دین داره دم ناشر سر دین اکیدن هم ازدینه گمان است جادین مالا سخر جم کده مدانا مالا شیخزم گنده مدابه مالا فرق هیا مالا ناصردین هیا مالا سجادین هیا شیخ خوبک را گنده مدا مال هنه تمیا شیخ پیر تمیا وی گنده زابلا بونه از خواه شیخ سجادین همه از خواه شیخ سجادین همه دوی شمس فرق سجادین ناصردین او هر چار برانه هر چار برا هر چار قلبار مشتنه اوان سر هر چار قلبار مشتنه که هر چار برانه خدا بکرد دیشب دویجم هم دین خود نه دین داره سر چوارات نه سر سرارات نه مالا جنتر ابا هنا قطع باوی مد ابا مالا اجاق عطویه ابا مالا جنتره مالا شیخ عربیه مالا تیتال رحمتیه مالا شیخ رستویه ابا مالا شیخ رستویه مالا جنتره تمیا ملت ایزدی عجم فلت چه ملت ابا تینه بر مال دین تین قنج دوین دچن بمراست مراست وقتگرنا مالا خدا امروزه اجاق آچق دارم نه خواهی به مال خواه روستیک باوی چه رحمته هاتیه پیرکا خبریه تلبیس داده سر مزدل باوی خواه کالکه خواه نه تلبیسی نه و استوه و اگر بینه بر اجاق حدیثا خود امرازی هم که خود بختوان را به چه دکارم بیشم اما گنده شیخا بیه پیرا بیه بگا بیه نواجوی گندی دا تامیه 11 گنده ایزی او شیخ پیر وی گندی دا بونه گنده آقا بیه گنده بگا بیه وقت رفت کت اولی ترکیه وقت هم بوده روین آقای ما شیخ پیر ما خدا ما اجاق ما دانه پشت آقا این هم گیاد نورادا به شیخ پیر ناتش مال آقای او مال بود اینجا نه جال مغار رابونه دوی جامر امی صبح نه ها بکن نه راسته برا خدا بکن ریا خواهرن ریا تمزای هرن شیخ با پیر با مرید با قرارم اصلا بابا قیزامن هم چه دکارم بیشن او گنده آنا او گنده شیخ و پیر و مرید آقا لرا 108 مال بود 108 مال اینها 15 مال مایه به خواد به تواد تشت تنبرا اکن خواه عبوری خواه دکن پیز دیور حیوان خواه عبوری خواه دکن او حیوان جیلی به همین دوری زارکت این پرچینا بمرد تشت تنبی گنده دا تمام کوچ کنه چونه شیر نه بر 107 مزدن نه دستین 100 درام با لیمونات جرموکا کی درنه جرموکا که بچو یا 9 لیتر دکر 108 درامه لانه شیر بیا 100 درام و جماعت عبوری خوشاب که و کداره استاد کنه 10 15 ما 11 گنده ایزیا مانا نه گنده ایزیا تنه گنده فلاج و تام کوچ کنار
و بیل برام چادر ویژن دولت باشکه ارزون بیای جماعت خوی نکن نه توشک یا نه نپاست یا توشک به 40,000 از عبری خود چه بکن خوات تنه تشت تنه لاوکا ایشتنه تاب روینه چونه گاخت به مانی پارچه پروسه ایشتنه چونه آکی عبری زار خواب کن نفر خواه کن نه 4 زارم خواه درن یه فرانسیا نه یه روسیه نه یه گرمانیا نه خوات تنه تابات تنه می در بکی سه ماه در بکی چند کاپه که من رادشینا پی عبری خود کن پی 40,000 توشک از جناق چه عبری خود کن ام تمام دکرن شیره قاطخه پنیره هیک هم چیزی هم دکرن اما حاوی خوای نکن چند مال برای حاوی خوای کن جالی اونانا خودم راضی هم که ام جوانا شیر دکرن هیک دکرن پنیر دکرن شیری بعد استاد ویژن دو کیم گیره بیا 100 درم او مرین کار پی تو پاپروز بکره تو پاپروز نه 300-400 درمه لا یا پاپروز لا پاسارک 500 درمه امی چه عبری خواب کن گو دنیا ها تا والگرد و خودم راضی چادر بارون پاشینیان بکن میری که دولت دا سکنه داره چکا برای جماعتش بنره چکا جماعت سوا توشک بنره سوا نپاس بنره جماعت بنره چکا وی جماعت وی چابجی چاب ارزانیت کنه و جماعت دا تام بابون کریان و جماعت و عبری خود چاب که روم بایا پنیر بایا هیک بایا چه بیجی کنجا بیج میجام کن سال در بکی 4 سال در بکی دست کش دقتینم لی رون پنیر خورن برا گونه ارزان که جماعت گونه یه 6-7 وانا نفره اون گرانن و چه عبری خواب کن از مازو پیراج به من کلفت آقا هم عبری خواب کن لی جماعت باشگاه چه یولارن ده 12,000 لانه 8,000 لانه 7,000 لانه او جماعت گونه شیر تنه عبر تنه هم دیسا قرار ما روژی خواه دکرن روژی ازدیدانه خردنه ویانه چارشنبه خواه شیخ پیر خواه مرید ما نان مری خواه درد خن تینم بر وجاقی نان مری خواه تینم مالا طریقه دا هم دیسا روزه خواه بیر نکن گمان آخواده داست جانی کم مرید خانه به برا مرید خانه 15 مال مایش 15 مالا 2 مال هم طریق کن یک مالا جنتره یک مالا سجادینه برا مال ضعفن طریق ضعفن وجاق ضعفن لی تامش اشتنه چونه نه ده وجاق وی گندی دانه تام چونه 2 وجاق منافرادا اشتنه بونه پارچه پروچه اشتنه چونه بلنگازه کدر لیچم کن هشتی چند سالیم بی گندی تا بومه نه بومه بی گندی تا مزم بومه اصلا بی گندی تا خبتیمه چومه حاتمه گندیمه 700 سالی دا اب گنده حاتیه چی کنی گنده پر شیخ بود برا شیخ مولا جنتر تمام لیپی گندینه اصلا شیخ شامی دانیزی گندینه نه شیخ برا جاموش وانیزی نه تمام میدار هر یکی پرپری بیا چونه مرید خواه هر یکی یا نه گندینه نست انترو خبونی اندرو تونی دابتنی نو هزده حجته هبن یاسک گندانا مینه تمام رابینه چونه ایدی آو گندی ماینا گندی ایدی نری ای کنه تشتنه گوین مری بخوابته ابو نامریا و اکی کمک مریا هبه گوین خوشتر تنه هر مکی 15-20 هکتار خالی آمده هل دیدن داتینن در پوشن به چکتای خود از مخیر ندید یا نازی ندید به چکتای خود از تیوا سرسا بومه تیوا چلی باوی میچوید
سمیر ملامتون سیر نهادن ایدی سب دیومن ام خواهی کرنه حتی نی ها مزن کرد ایجا پاس وقتی ام بونه افتا بونه زنج بر بونه گول کبان گاب بان سبان ایدی پی عبور خواه کرد لذت ها تسکی ندیده و اساسی دیسا پاک متخبتیم دستم دهاتم کتم نگیمش کست حیان خواهی کن و اساسی اکنی ددرون را دکن نون دکن نون جا دبن دست پوشن به عبوری خود کن شیز این توم دکن دست پوشن در دولتی اوف Tevgredai feleka izdia, osa çebiye ku dîrokê da mêrxasên êziya nek tenê ji bo êzdiya mêrxastî û qehremantî kirine, her sa jî ji bo wan dewleta seraxa kîjanê jiyan kirine. Dem baş, bi programa Rê û Rêber em ê îro behsa mêrxasên Emir û Sivbek bikin. وسبك حسن أخا بمير خاصي إلك إذي خاني أقران جمع درباز كر وخلاص كر آني دولة أرمنستان جيوار كر و Sivbek mêrxasê êzdiya û dewleta Ermenistana serverê êzdiya pişt Kavkazyayê parlamentarê Parlamenta Ermenistana ewel û ya duda beşdarî şerên sala 1970 şerê Koxbê Alaçayê herwisa jî şerên sala 1918 Meha Gulanê Sardarapadê Başabaranê Qerekîliseyê bûye û Sivbek ji dayika xwe bûye sala 1869 li gundê Aslanlû Tirkiye îroyî Nahya Sînekê û Sivbek ji binêmala Axa Êla Hesiniya bûye kurê Hesin Axayê Temir Axa sedan salan ev mala axatî bona Êla Hesiniya kiriye û Sivbek jî bi hesaba ve axê 26 bû. Hê zaroktiye da Hesen Axa û Sivbek hazir dikir dewsa xwe fêrî şer zanebûna dinyayê û zimanên başxe dikir. Her wisa jî zanebûna xwe rêbertiyê tesmîlî û Sivbek dikir. Wî demî û Sivbek qet nedifikrî ku wê demekî nêzik barê axatî hilde ser milên xwe. آخدت می فلکا بامه اوسف شاره قبرو فلکه که پر گرانه نام عزار حفظت مال حسنیات دانو و گریان آخو دنا و دنا و مقولو دنا و دنا و به اله حسنیا گران سال و زمان خرابن به اوسف زاره به نوه Sala 1896 û Sivbek 27 saliya xwe da piştî mirina Hesen Axa dibe Axa Êla Hesiniya. Hesen Axa bi xiyanetî tê kuştin. Çawa agadarî tê belavkirin Hesen Axa wî demî gelekî xurt tekîliyê xwe tevî paçê Ûrusa çêkirbû. Wî demî dixwast biçûye ji Tilbîsê biçûye Sant Peterburgê ku tevî paçê Ûrusa hev bidîta. Li rêva Hesen Axa tê jerdedayîn kirin. Tema ku Hesen Axa tixmîn dike ku hatiye jerdedayîn kirin, baş da dizvire û hê negîştî mala xwe rêva emrê xwe de cîtîne. Piştî mirina Hesen Axa û Sivbek nek tenê berdewam dike karê axatiye, her wisa jî sal ser sala hê xurt dike cê xwe. Sala 1990 îdî zêdetir 30 gundên Nahya Sînekê bin hukmê wî dabûne. Axa û zengînên herêmê Êzdî, Ermenî yan jî Bisirman qedrê wî wek zanê û maqûl gelekî girtine. Çawa me got
حسن آقا هزاروتیه دا اوصف بک حاضر تکرده و سخا چجی دوه معنی که اوصف بک خاندنا باش بستینه اوصف بک نک تنه خاندنا ارتا سایجی خاندنا بلند لزاننگه ها یعنی جی چمارانا گیورکیان لیچمیزین ارمنستان استاندیه وی دمی تاوی اوصف بک سایجی نافدار اکی ارمنی کومیتاس وی داره خاندیه کومیتاس اوصف بک هورا هوالتید کن هوالتیه وان آقاس مزند به که پشتی خاندنه کومیتاس بالا خداتینه سر کلام و موزیکا ازدیا و دسپت که کلام نزدیکی به نوتا بنویسه تما که کومیتاس دچه برلینه که خاندنه خبر دوام بکه دونزده کلام نزدیکی تاوی خاد به و خباتا خاد دیپلومی پیشکشی کلام نزدیکی دیگه بنا میزیه هلبت سربلندایی که کمپوزیتور که سعیان دنیای دا پاسا موزیکا ازدیاد که هر ساجی خباتا خاد دیپلومی پیشکشی موزیکا ازدیاد که امبیجن که یکان نه هاتا سری هرکه ناسپون اوصف بک و کومیتاس تنبیا خیلی کومیتاس امبیجن کوی دمی نافدار نعیان گلک جاردبونه میوان اوصف بک تایبتی جارشی و ارمنستان یا ملایتی عیان دبه که سال 1912 کنگ لوریس کالانتار بر خادده نحیا سرمالیه وی دمی دبه میوان اوصف بک لوریس کالانتار چوبو که نحیا سرمالیه لیکولین بکه امبیجن کوی دمی چارشکل هاتنه خواهی کرن کی داره اوصف بک میوان وی لوریس کالانتار هر ساجی جواکا ازیاد تنه خانه شکل دا گلکی باش ده خانه مالا اوصف بک کی جان پی کور آوا کریه به پنجرین مزن وی دمی همو کس نکار بون مال نوسا آوا کرانا او جی نشان زنگی بون واقعیه بون جلو برگی اوصف بک وکه خاکر ناقه وی دمی بون اوصف بک وان شکلادا 43 سالیه مالباتا کانانیان کی جان وی دمی زنگین ایدره بون تاوی مالباتا اوصف بک گلکی دوستانی و حوالتید کرن حسن آقا تاوی مارتیروس آقای ارمنی کریواتید کرن باشه جی اوصف بک تاوی درو کره مارتیروس آقا حوالتید که پشتراجی دراستامات کانانیان تبه سردواتی اوصف بک کو کسی که خاندی بو گلکی بازان بو کو پیشکتنا ملت تاوی خاندن گرداییه بنا یکی جی تشکیل که تاوی حکومت روسیایی بکاربه مکتب بنا زاروک نزدیا آواکه راست مکتب زمان روسی بونه لیوصف بک را تنه فکرک پیشات بو که زاروک نزدیا خاندن بستینن وی دمی سه مکتب بنا زاروک نزدیا ویدبن مکتب اول گنده باجلیه نحیا قرسه یا دودا گنده قندقساس نحیا آپارانه یا سیاجی گنده زوره سال 1909 میر اسماعیل شبنمالا میرا پر خادده ناوایزین پشت کافکازیه کی داره تاوی سروکن دره ارمنستانه کاتولیکوس ماتووز ازمیلیان هفدیدن چید که وی دمی اوصف بک کفشت که و اکسروکن ازین تمامیا پشت کافکازیه پشتی وان بجارا اوصف بک زده و زده پالا خاداتینه کجوا کایسیا تایبتی لحسینیا پیش بکوه لروشا هرمه هر ساجی پشتی جوینا سال 1910 که باجار سولونیکه ترکیه دهات درخستن جالی کومکی که دهات ناف کرن ترکین جهال روش گلکی خراف بو امبیجن که دوی دمی جوینه دا بریارک هات قبول کرن کی جان نافت کر که سرارد ترکیه گلکی یک ملتی به یعنی همو جواکن که سروی ارتیجیانت کن گلکی بسرمانتی قبول کن و اساسی یعنی قومیه خواه ترکناز بکن. پشتی وی یکی دست به بو کمکوژی هم بری بروان نتوا که جانوکی بسرمانتی قبول نکرن. البته از دیجی جوی کمکوژی بپار نمان. دلی دورانه زوزان اصلانی دنیرم و برمله مالی و دیرو زوزان اصلانی دنیرم و برمله تو جبر خانه روما رش خاین سرمدات تنه ویله آگره ترکا سرسر من زیاده و دشخله هواریا مبه و سبک حسن آخای کاله در بک قماندار روما رش خاین دایم میره زرار شوه تا فسالا رسته میزداله اوصف بک باش زانو بو که پاراستن ایزدیا تن تاوی قواتن روسیه و ملت ارمنیایه. جبا چجی دسپت که تاوی قواتن روسیه و ارمنیا تکیلی چه بکه. سال 1917 اوصف بک تاوی کارگی نجده بجداری شهر کوخبه و علا جای دوه. پشتی چه همه وی سالی تاوی کارگی نجده دچه باجار تلبیسه
Ki dere tevi siyasetmedarên Ermeniya Kövş Ayan Nastve, tevi Aram Manukyan, Robert Terminasyan, Simon Vratyan û gelek kesên mayîn. Piştra xaxa jî dive endemê şewra miletiyê yê Ermenistanê. Sal ser sala rewşa herêmê gelekî xirav dibe. Çi jî mecbûr dike ku sivbek êlaxa vekşîne ji wî herêmî. Em bêjin ku di wî demî komkujiyê da gelek êzîdî jî hatine qire. Lê taybetî bi serokatiya axê me taybetî û sivbek, Cangîr axa û gelek axê û maqûlên mayîn millet parekî ji wî miletî karobiye xilas be û derbas bi Ermenistana îroyîn. Tevî derbasbûna çemê Araksê û sivbek bi eskerê xa tevî refên Ermeniya dive. Kîjan bin hiqmê Movsê Silîkyan bûne. Wî demî jî berjdarî şerê Sardarabatê û Başaparanê dive. û sivbek şer de gelekî berçav dikeve. Bona çi jî sala 1918 ji aliyê serokatiya leşkerê Ermenistanê û sivbek tê xelatkirin bi xaça Gevorkyan, Astaçara. Ji sala 1918 hatanî sala 1920 û sivbek bûye parlamentarê Parlamenta Yekemîn Ermenistanê. Lê tevî karên siyasî her wisa jî terka karên leşkerî nade û qulxaxa eskeriyê berdewam dike. Wî demî û sivbek bûye serokê Refa Poruçuk sala 1919 li Rewanê tê hilbijartin endemê şewra rêveberiya Nehya Sirmeliyê. Nenêherî ku sivbek qulxê dabû li Ermenistanê karê xwe axatiye bernade û sala 1920 li Şîraka îroyîn Gomêriyê da kombûnekî hazir dike. Kombûnê da hazir dibin hin nûnerê miletê Êzîdî, hewsa jî nûnerê miletê Ermeniya. Pirsên kombûnê ew bûne ku pêşerojekî bona civaka êzîn Ermenistanê bivîne. Serokê kombûnê û sivbek dive û dostê miletê Êzîdî eslê xwe da Ermenî Lazo. Lêwir her wisa jî Karo Sasûnê qeymeqeymê Nehya Şîrakê bejdar bûye. Di wî kombûnê da şewr tê kirin ku mekteb bona zarokên êzdiya li Ermenistanê bêne hazirkirin bi zimanê êzdîkî. Di wî demî Lazo haziriyexa tîne ku alîfbekî bona zarokên êzdiya çêbike. Piştre ew alîf tê çêkirin bi navê Şems. Li Ermenistanê jî û sivbek hewl dide ku millet bêxaykirin. Taybetî, ziman, erf, adet, hewsa jî dînê êzdiya. Lê şoreşek jî tê kîjan dîsa mecbûr dike ku sivbek karê xwe betal ke. Şoreşa sala 1921 ku meha Sibatê hat, tevî gelek siyasetmedarên Ermeniya sajî û sivbek ji Ermenistanê berê xeda Îranê. Lê dirê jûra nema piştre dîsa zivirî nava civaka xwe li Ermenistanê. Piştî hatina xwe û sivbek li nava êzdiya berdewam dike karê xwe axatiye. Lê nenêherî ku êdî hikûmeta dewleta şewrê hemberî axa û bêka bû. Çi jî dive manî ku sala 1929 û sivbek tê girtin û sirgûn kirin kevere. Kî derê dimîne 2 sala. Paşê lê cîgahastî zindana Rewanê dikin. Kî derê jî 8 mehe dimîne. Sala 1932 da rizgar dive û paş da dizvire gundêxa. Nenêherî ku aqa sal û sivbek sirgûniyê dabû, tevî paşdahatina xwe di nava civakê dîsa gelekî germ tê qebûl kirin. Miletê Êzîdî dîsa û sivbek wek rêber û axa dibîne. Derbasbûyî 2 sala sala 1934 meya kanûna paşin 12 mehê û sivbek li gundê Şamîranê emrê xwe de cîtîne. Hema mexberê wî gundî da jî tê hed kirin. Kî derê jî sala 1982 da heykelê wî tê danîn. Ji bo Yûsifbek gelek kulam, kitev û nivîsarên miletiyê hene. Her wisa jî sernavê wî mehal li Ermenistanê, bajarê Rewanê Êçmiyadzînê hene. Mekteba gundê Şamîranê jî sernavê Yûsifbek ye. Her wisa jî otaxekî li zanîngeya leşkerî sernavê Vazgên Sarkisyan sernavê Yûsifbek e. Li mûzeya da jî dîsa behsa Yûsifbek tê kirin. Emekî Yûsifbek sermiletê Êzîdî wisa jî dewleta Ermenistanê gelekî mezin e. û nenêherî ku aqa sal derbasbûyî hetanî nihaka jî ew kar û xebatawî ku bona miletê Êzîdî û dewleta Ermenistanê Yûsifbek pêşaniye tê şêkirandin û ê bêşêkirandin. Balku merivê niha nemirin. Em pê programa Rê û Rêber meyro behsa Yûsifbek kir, rêya ku Yûsifbek derbas bibû û em hevîdarin ku tu cara kirên maqûltiye wê neyne bîş kirin.